e toa mo mara te whangmare ke mau ke ngona e reo whai whamoe a whiana me toi tapu ke whainhuna ke mau tolu hai mea ke mau tui ke me mea ke mau mooi aki a mau kore ka te koe toa whamuru usu mau ngai loto maka pou ke mau tolu tua ke ho forofora ke mau tupure kina e o hoko koe kakai oe a whiana tupu i ho i misi tapa katoa pe mau mooi a Christ ko mau whamooi amen. Hukol ke whangata benga hi tarwhatapu tope kwa awhaket pe me wharen ke tā mo awhparu whahore tau programa hawhi hoa kun me kāinga loto hi tapu pe a te tali reik mo tolko tope ho ik me kāinga to whawhelonga ke tau programa koe ni whiwhiara he tau kauwhataha i he toi whaingo maari ke tau toi whanongoi ke ngai whahinuhino e toi tapu ke te tau tolu igen tau kauwhataha pe mwe whamanatu e tau te au e Chris Kunsalote pe a ko whamu ke whaibeki whamatala koe ni koe whakahongai o e tauanga ai Chris Kunsalote he tau eni e te au tau taiwa wano ke tau wanoa wano pea e anga beheni be kuhanga o whakahongai ai tauanga ai Chris Kunsalote e te whaibe o whakatatau ke mea ko ilo o kau ke tauanga ai Chris Kunsalote ngai tok tangata pea koe mea ko ilo o kufou maia e he si fine e koe kufae ko si pekia ko no hingoa kou tu i he papa koe korisi ko whaara toa motu ha koe he na e mauhoa mai ke te wita palu koro motu a ko no hingoa ko whaara toa motu palu koe tu koe e papa mamaloa koe korisi ko rawe e hifo koe tahi wano ua ai na e mamalo ai fine e koe ni kana e pekia bea a hongo fulu o me ta wanoa ua wha ai me lawa ni ta ua si ene pekia ano ke kene au sia e sinturi koe ni o e apiako ka koutui na ne me fia apito ko pau na e kau e whamanatu koe ni tau te au o e apiako ka kou whamatala koe ngahi mea koe ni kou ilo na kua usia e tauanga e si whae koe ni koe ngai mea ia na e ako ia ki ai e Chris Kunsalote koe whae ia te lau pe tau lau na e hanga e whae koe ni koe Chris Kunsalote o ako e fine e koe ni e nagu tupu ai a whaola toa motu paru pe te ulawe ke ngai mea koe ni oroa ki koe ne ako hanga mena ulawe ke ai o bebe koe tau taiwa no wa na e osia ne ako mai no bena na ke tau ta fitu na whaere ia he au ta whao me tau taiwa whanima pe a koe tau ena ne ose mea koe tau taiwa no ua pe a tamai na e ua i he whakatoa e api ako ne ngo whape to lahi ia hangina ne mau e ako ka koe mebe koe na mau me ne talanoa ka te au na e ua ia i he taimi koe apa koe ne whakahua mai be talamai koe whoke kapteni he Chris Kunsalote i a tahami e ua ko sene hau mei e ua kaike au tuhono hingoa i he kau mamaloa korisi o tu i kau he tari ui koe ni a korisi i he weekend whamanatu koe ni o e tau kaike koe ni a koe aia koe be koe poto koe na ne mau koe me he abiako Chris Kunsalote no a koe ia mono teu ia kau whai ako ia no mawhai whakatamai koe na ne mau na ne alua kia lava e ne civil lower living mandu bea na mamata he ne certificate ko ia na tau beho mau api ne civil lower living pe lawa mo ne civil higher living aia koe whautang ke poto na ne mau i he teu whewhine koe na whahe Chris Kunsalote pe ne aureo me ai mo mama koe na ne mau mama whakatamai na e oange ke te ia na tutu he Chris Kunsalote o ne alu ako whawhai ako ne hoko koe whai ako o au kene māloro, pana aku mamata i he ne whai ako, ai whainga mateakiri o a koe, ai koe uteu i koe i he Chris Kunsalote. Ai mateakiri o a koe whatongia, koe ke kei ngā ue whakawhai ako ia, koe uhipe, koe paanga, koe wahenga. Nā ne fia be he whai e ne ngai whakawhai ako, ke teu e ngai tok tangata. Te apea ko tui, pia peni i te nau whanau mai ki, e ki whakahaa tu a koe ni, ai ko te rau beu whakahaa tu a ki, whakatua ki whakahoa au whai koe kou tāra noa tonu ki e whiwhini koe nai teu i e Chris Kunsalote pia ne hoko koe whae kia te hau. Koe ke, na ne a ko i e ngai klasi ono, matu koe taimwhoko ia
koe tau ako ka pēr tahe klasio no sivi ai pa na mau inga ubito sivi ke tong high school. Pēr lawa hani ke tong high school kauia he whakailonga o whai ako le lei. Pēne lahi ne kau wako. Nau kau pe mua wai. He nau kau he ako ai ka ne kai ke klasiono ia nau klasiono fne ko snoveti. Me longolongo. Na pēr koe he whiwhine kai ke snoveti ko whiwhine whai ako le lei au pito ia e taimi ko ia. Whakasi o se ano taimina ne whai anō koe o mau ware, whai o mau lau ai ki hea piak maarunga tonga. Kaike, ko whine e ki an ko tānoa kai koe na teu he koris ko Queen Charlotte, na nea koe e klasi ono, pongi, moe he fiafi. Nau sio tonua e ne ao alu pongi, lere moe ako he fiafi, pe au ke ngai atoko naki, ne lere pe ako mau api i koromotua. Nai beka kai na e o mai, o kore mai nau whanau, ne ako e ngai ako anga ke. Ka koe nau whanonga koe pa nau ilo koe a si whaiako re rei a whiwhini koe na teu e koris ko Queen Charlotte. Na nau mai o kore nau whanau ke nea ngā koe ki nau topi. Na nau lawa ke koris ki he biako maarunga o tonga e toko lahi taha. Wai si kau ako na nea koe mea ku tānoa ki ai. Ko sio koe ke ne mate akiri o mandu koe ngawe koe ni muri ai overtime to tongi. Ka te toi ngawe to naki o riu ngaua ai wahenga koe ka nei si whai bea he whae koe na teu e koris ko Queen Charlotte. Na ne whai bea koe ne mate aki, mo ne li oa, mo ne ofa pea anai e si tamai ki ako koe ni, na o mai ke teu i. Koe hei koe ne whakaamu ke nau hoko e kaha u kua kakai whalala anga e whonua mo siasi mo e whamiri. Kai ke, koe whainga mate aki li oa koe, o whai whatongia koe, ku teu i koe e koris ko Queen Charlotte, na ku si o tonu ai, e whae koe ni. Koe anga se ne nofo whamiri, koe whiwhine tōnunga au pitoen. I ono teu i he koris ko Queen Charlotte. Koe whae tōnunga ke te mau tōna mau koe ne whine whanau na mau toko whaa. Pea koe mau tangata eiki, koe tangata ngā aue. Pea mui tangata ne whakawhiohi. I he ngahi mamakawa. Pene lahi au bitu no taimena ne kai ke loko i apini. Kana e ohaga begi mau tōlu e si whiwhine koe ni. Na tōnunga e ne ngā aue whakawhae. I ono teu ia me koris ko Queen Charlotte. So pēr koe unganga tōnunga koe whamiri, aloi pēo ke tōnunga he siasi, me ngai whatongia ko tō pē u whai he whonua. O ilonga pē e kawako e koris ko Queen Charlotte ia. No whai tōnunga mo ki whatongia no si whai tōnunga pēna. Tumati koe kawako e koe a ko anga maurunga tonga. No mai na tō ma whai whakatamai te nau ngawe pēna tōleo no sina toka la kanga e maua wahenga o saiange te nau hiki na toki ai. Ka koe whenga ngāwe koe nei whai koe whakaukau ke whenga tōnunga koe whamiri me tōnunga i ngāwe whapure anga. Nā kusio ai i whae koe ni o kou whamaro lahi ai ki he teu whiwhine ai koris ko Queen Charlotte ngai tō tangata ke ai hakau whiwhine pehe tōnunga he ngāwe anga te tōnunga i apio nau ngai whamiri. Koe anga sini tau hi whanau koe whiwhine o mo ui tu nia. Mo mandu koe koris ko Queen Charlotte koe koris tu nia ia. O ku tau tea, nau tu he taimi, nau mo he taimi, nau tu he taimi. Wahe nau ngai whatongia, tau hi ke kau tiuta. Ngai mea be, koe mo ui whatu nia. E ngahi na toi koris ko Queen Charlotte. Paku hau e kakai me koris ko Queen Charlotte kau whiwhine. Nau, o koe kau whiwhine kuanga whakaapa. Koe he nau tau heo nau whatonga. Pa koe mea mau inga bide kua ngoi a koe. Nē awe whini koe ni me whainga mo oi whakatūtū nia koe. Ai koe na ea ko ia gei, pe teu ia gei he koris ko Queen Charlotte. O ne hanga o whai ako mau teu i apini. Te ko mautoro koe ni na mau mo oi whakatūtū nia. Koe uhinga na ne hanga toka ngā e ki mautoro. Pena e tā e ki mautoro. Nau kaua no tai na beko alu ki sa tau tai po ha. O kei tā i bea e mohe e kai ke alo ke heri ake lotu. Mohe kai ri ake ai lotu. Aia, mo te koe me whukea koe pau ke mau i koe si whine, mau e ako, mau e lotu. Pau ke alo whaheno ki whatongia tiuti ke tiuta. Ngai mea koe e mui whakatūtū nia koe e koris ko Queen Charlotte. Nai hanga hewe vini koe ni o teu i aki mautoro, ako i ake au i apini. Pea koe ahoni, nengo nei, mante whoko na mwani tānoa toi he pelo vai tahaua, ki whakamamahi koe hono kinisi koe ki tau tolo e tau ngai tamai, pe tau ngai whae whakamamani, kau whai he o tuai mea tatau, koe hi ke tau mau, ke tau inasi e ne maa oni. Aia, nei whai he wewini koe ni hono kinisi a e mau ue matore whanau, pe tau te whitbega te au koe nau lahi
i whanau i whin motoko e ni. Pea nane toka ngai au ne tā iau talanga taa pena ni ako iau ke tauhi api. Nane hanga whainun ka teo e ngahe haka. Tu e haka, lolo i haka. Pea kei ngatai ka koe ngau he kiki. Ko kei mau be ai koe whaunga nane ako i kia teo e ai ki ke rewi. Mandu ke taimlai koe ki whamaki me i kiki ia. Ka wai whanga ke rewi koe nungui ke rewi whakatonga. Malo ilo i be mo tolo he kau te tolahi. Ngau hi koe ke rei whakatanda ko iau kia he whiwhini koe ni pe whine mo oi whakatutu nia koe ni me korisko Queen Charlotte koe mea koe 4 nā ku whai e mau 4 koe taimi koe na ne kai whuka misin 4 koe nusi pepe alo ke 4 papa 4 nenga fu papa 4 taimi koe koe no whai 4 mau 4 he koe bena lai tonga e whangi wongi to whiwhine ua mo ki te hina kono fai fo mo tafi api tafi kon mo api tu ako koe vef ko tope na o si lisi me pe ngau ba ke tafi mo api hiko veve pa vo tuto tunga veve fai mo haka patari e ke to ke hau pe hai kiki wai pe te to ngahi pe ki ka ko hinga tala noa ke no ngahi ke te fe fine ko ni ko Queen Charlotte mo ui fratu tu ni ko te pe to la ni here fa mama ka ki na to ka ko tano atu koe ni ko moi whakatutu nia koe na ni ako koe e whine koe ko tupai he ko Queen Charlotte na hao koe koe mea ke teurere a ki hao ko pota o pipea ke hao ko pipea whai ku haka ko pipea ngahe kiki ko pipea whai ku fo tafi api ai ke maa whanono tau he ka pete mo sio he ko Queen Charlotte no ngahe koe he tamai ke a koe mohenga koe kau whai ako maa wawof o peto net peto peo no teu i au heni mandu ko teu ko fai ke kau fefin ko teu ko ni ko fai ke moto tangata hanga teu i fai rei ai ko ne hanga o ne o mai ngai me na sio ai ko Queen Charlotte moi fratu tu ni ko ka wako o ne mai hanga fufulu e pereti mo tafi fare tau he api ke holo i ume holo na hanga he fefin ko ni ha fefin ko ni me ko Queen Charlotte mo ngai ume ko ni nau ko ni ako no fo he korisko Queen Charlotte ne befok ko na o mai me eu pana na o mai no fo ako no fo ma ko na mai ko he fasinga wike pa ke fai ko re hola ki ko nga ko ke fo ke vala ko ke haiane ko ika na foki ai ako no fo ma o tam ko foki ako no fo ma o ai ko inga ke fai nga frapoto poto ko me fai nga moi fratu tu nia ko ya na ku ina sia i hono ko ia he fai ko ne teu e korisko Queen Charlotte te tano ke ne mui whakalotu. Ai ne mamahi e mea koe tauhi o lotu. Mo hiwa o ngahi himi. Na ne mamahi apito e pau ke awe ki mauto e tauhi ngai hoa lotu kua saione. Na mawa mauto e apini he mau lotu he. Hoa lotu ko tope. Me koe hoa lotu e koe se tuatapi e mo mautoro. Kau whine i vai pe mo ai saione. Ko mautoro mo het pe mu he sea ni ko pobe ke kou pau pe ke mau ia. Kei koe e tā i ki taka pau. E alue ke lotu na so fangu mai ta hau te ke mo o pau be ke ta i tai e ko kuinga ko fenga me fuke na fai ka ki na tol he korisko Queen Charlotte e pau ke ma o e polkalama e korisi pa ko tala noa ko me na fai ko mo te ia pini pe na mo siang ki mo tol ki ai pau ke ma o lot pong lot e fef monite lot pong pulelulu lot pong falait lot heng sapat malanga sapate malanga e fiafi lau toi whasapate, malanga e fiafi, mo e hao whanga. So, u programa ko e panai mo e ako lotu na whai he aho pule lulu ko tō pe sa na pau ke alau eki ai. Ko mea ko tō pe e siasi, programa ko tō pe e siasi, na pau ke tauhi e au e tu unia au e whiwhini ko e nene mamahi, ai tauhi e ngai programa lotu ai siasi. Ko mandu e rei pe ko e kulaki whakamena e whai mau ngau e tangta eki mot ko namuka. Pe anai si fai be fai ko madu le pe ko a uha ka ko hinga tala noa ke fai nga mate ki lotu ko na teu e korisko Queen Charlotte pe fine ko pe ha fai a ko mo to ngai na uha a ko ya ko madu le pe ya ko fu fai lotu ko no muka ko ke hange pe ha misi si lotu pe ke ko fu fai hange be no foto nga ko fai lotu ko tu se tu ta nga fu fai tonga mutua Pena uhalai ako ia kasi hanga e whae koe no fua pēo aweki.
alo lau e kule son whakame, ko kulak whakame ia he mau ngau e, ne whai ngau tangata eiki he a polisi koe nomuka. Kai e, o kuhinga tāno pēr koe ki he matea ki i koe mea koe lot. Pena e pāo e peke tau he lot lau te whasāpate. Ko mau koe ke lau tohi ki he lotu he sāpate, ko pau ki o alau ki mua, na mau nof motori mua he tā mua i lalo. Ko lau te whasāpate ka kolo fomu kolo motua a koe ia, na mau nof pe i lalo he tā mua e waha a koe sea otu sea mua mue pe mue a vahe na mau nofu pe pe na pau be alau ke alau nofa feitu ke ka ilo e na nofa feitu ke he maranga e pau ke ta ia ia ai ka ko hinga tala noa ke noa ko teu e whainga mo oi koe ni e mamahi i e lotu pau ke tau he ngai mea e lotu pe ke ngat pe no tau he ngai programa lotu ka koe me koe lau e folofola e aho ko toa pe ai ko mau be kwang fefe tai mini ai me ko fai ko krisko kunsalo te ka ko lau folofola a ko to ape na pau be ke fai fata me lot family ai na fai lot family e pongi ko to ape mo e fiaf ko to pa na pau ke ako mo ngai ves lau lot me ngai sa ko be ke ahon ko ke mau lot be ngai sa me ko ngi ta no ke fai nga mama i lot ko na ha mo fai ko na te he krisko kunsalo te uhinga programa ko ni ko honga ia. I he teu fefine ai a beako koe ne krisko kunsalo te o lawe ai si motua koe ni, motua tua koe ni. O kwhai te tala noa koe ni ke whae koe nei hao, matea ki e lotu nei pau ke mau mau e lotu e tako toa pe, pau ke mau lot fa family koe pongi ko toa pe, pau ke tai mau tolo ke mau tu, te kei mohe ki, pau ke tai ki ta ke te tu ko lunga, ta utu he lotu. Papa de mohe pe te lotu, ka ko pau pe te tau te lotu. Ko he na whapapau i whai lot wha whamiri o mau api e pongi, ta tau e moe whiawhi. Pea ko pau e pe ke ne hiwai fo i himi. Ai ko taha noa whoki, ko ngai mea nia na whai koe he korisko kunsara. Ko ke mau pe kunau ke ia koe, ai ngai himi he ahoni. Ka koe aho koe usege ku whae, ai ne mau koe ngai himi. Ko ke toha himi ano mau. Une hua i pe mau himi. He taimi ko toa pe whai mau lot pongi mo e fiafi. Ia ngona i pe mo hui tapa whaa koe ni ho mau ki feitu koe ni ho mau koro. Ai hiwa koe mau ki lot wha whamiri koe ni ai reo e whae koe ni me koe tō tau whuku hiwa koe ki mau ilu mate hi mi mo ngu atu pe. Ka koe si kou tānoa koe ngahi mea na ne ako he korisko kunsalo te ai ilo i o ngahi himi. Pena ku keisia ke peo ko saia be manako be ke hiwa e ngai himi. Saia we mau ke lotu ke ngata mau hiwa ya be mau ke lotu hiwa tai lotu fano ko ma we be ngai himi la. Ka ko wenga tala noa. Ko hui e ko si ngawe e fa e ko na te e ko sko kunsalo te na ne ma we ngai himi. Pana ne ha omui. Pena mamahi e ke te mau tol. Mau inga mui whaalot, ka whuke mau inga ka te mau tolu, e pope ke whai lotu, ea ka kokusio koe kene mo ui, me koe lotu, ai whai lotu hufia, te ake te pumpongi o whanongo us lere ne lotu anai, lere pe lotu pati ka hawa whang mau tolu, ke whai lotu mau lotu whawhamiri, pao te mita kua sipto lere pe lotu uia, whaitu tau pena ne aluai, na ne whotu ai ki ikulupulot, ka koe tānoa, koe tenga ia na e tō, ke whae koe ni e korisko kunsalo te. Mate aki e lotu, moi mo ui whaalot, nene pepe, ne tala noa, na o mai o nofo koe, nofo hiri mai i koloni, na o mai fuku mei eua, pea koe na o mai nofo hiri mai, ne lahi, ne whai ngatae na o nofo. Ngai apkana na o nofo ai, mahakumon besi ngai api ia, na kai ke sai ho nau tauhi, na nau si whei ngā haolo, ke nau whia kai, na nau o si kore holo, whakai mata holo, hafo i maa ke nau kai ke. Ke whae nau ako. Kai ka ko tānoa, ki he koe hui koe whainga tako ia. Na ne ako e ia mui whaalotu. He taim nane ke ako e korisko kunsalo te. Koe bena ne hanga awea ki sa tautai. Koe ke ilo ia, mare koe, angai, tu pakai na wako au ia ku maalunga tonga. Koe tānoa koe ni koe. Ko pehe, ne ha mea kua te lava. Mora ke mama, ka koe uhinga, unai hu e mo e ke wheitu ke, ngā we pure a ngā. Ka ne halo whine koe ni o awe au ki he korisko sia tautai. Nā tukar pa huka koe bina alo ai e mea kotoa,
whakafono e fōmu, whai e mea kotoa peo awe whakahu. Pane tamai peka te au ko alba hu ki ai ki waku pea hui tau e whaa ko aspiku ia pau whaiteria pea ke mo ui o. Whaiteria pea ke mea te uwhai. Ke hape mea te uwhai a ke mo ui. Kai ke, pau alai pea wea ko ia, ka kou hau mau pe me sa tau tai, ko whanonga mau pe ke ne lotu, ko ne lotu ai pe ke hoko ko evangeli o lahe lotu. E ku whehi a koe, e whanonga ne whainga lotu ko ia. E koe pe ke na marea pau ko tau pe whai sa tau tai pa te hau au. O alo ngai pure anga bu fe pe mete fi alo ngau ke kage o ko se ne lotu e lotu ai pe ke o ko evangeli o la he lotu ne ona kage sa ia ka ko ngoi mai no ke te i ahoni na tari e ke lotu si fa ko ni he lava e lotu ia unuaki e kakai ngai me ko ke lava ke unuaki a kata wi kata urea kata fenga me pe kana tu e fine ko ni ko he ko fa ngaloto tui na ya ko ia ke korisko kuinsalo te ai mate aki e lotu ai hiva ngai him ai lau e tohi tapu ai lau loto e tohi tapu ngai mea koe ko wenga tala noa ke honga ia hoku loto ko hui koe si teu fefine ai korisko kuinsalo te o lave ai motu atuan koe mea whakasko whamu ko tāno ke ulunganga whakapoto koe he koloa ai mandu koe korisko kuinsalo te a ko ia pau ke te whenga te ki mama ke whae te ako te whano ngā futupu ma tui koe nima ngā futupu hao e ke hono ngā futupu mai no pe ma bena e hu ke korisko kuinsalo te ke taiwa ni manoa pe koe taiwa ni maua he ku whakafuafua koe ke loloa e ne ako koe ne whae korisi ka koe ne pau ke nau mātua ki whakapoto i apito ki mea nai mau pe koe haki me i koa pe koe hai me pako sio na hau e be e si whae koe ni ne mau ai loto whakapoto koe na teu ia ki ai e korisko kuinsalo tika hai ki koloa koe na ne mau na ne hanga whakapoto i be ke whae ko mau tauhi nere ke be ke ha mau mea na mau koe mau tup masiva be ke mau to ka koe na ngā au e whuku koe whai ako angu me na plawe ke ane nai pe kono ki wahenga koe whai ako koe hai ki mena ne mau ai nei whai ak pe mau whanki mea koe ne langa oi ko langa mau ki motu i whare kumi me mau ki me alere taim koe iau ki si me alere i whonuani ka nei lava pana mare toan begea me tangata eiki ai nau ki me alere pea whai ne ngā ue mai no befok na no ko hiki langa ke whare ke lava ki wahenga koe ai koe nei mau he pura anga ke whakaai si ngai masiwanga. Pea, taiwa hiwa ni mako manatui. Nei mao e whainga maari e ke maalolo kau whaia konga whapure anga me nau ka nau toho e nau pensoni. Pako tui nei sio whapoto pe si whae koe ni koe ke whuno koe na ne whai panke ke langa e ko mau ki mutu i whare ko mau nofai. Pea, ne maalolo re wai ka ne toho ne pensoni. O to tonga ke whuno ko no mau api. Ai, ku tala noa pamore mora pe ko tano fatua pe ia ka ko ku tano aki he ka mo ua tate mau ke mau pe te mau totongi me ko la fu ke no e matua ka totongi fana nei ka me pe ia mau me nei si totong be fa ko ka ku hinga fu ku lave ki ai ko fenga frapoto poto ko na sio ai ko yo no teu he ko ku nsalo te ka fefine masiva beba na ma ko ko risi fenga ta ia mo ui hai ki mea koe na nau mau na whai ak pe tokon ki se nau wako ai whenga nau ki pini i ke ako whenga nau ki sote ako ai whenga ke fō nau ki wala ako stasi whenga ke nau wō moiam nau ki wala hina ngai mea pehe ai ko tāna ko whenga whakapoto ko e koloa na teu ina toro he korisko kunsaro te nā kusio ai i whae koe ni i o mau ki ap masiva koe na nihanga o whaito nungai e ne tauhi ki mau tolu ko ni ki whanau mono maari. Langa mau ki whare bea, ne hangarewa ia langa no ki whare no whatotongi, mainu ki aika ke tue maani ngā aue anaia. Ne hangarewa o langa no ki whare no whatotongi pe i mua mau api, ai koe ne uhinga, koe uhinga koe ke te ngā aue, ka e lau peo mau pe mea ki koloa ke whae ke ono tauhia, i hene mālolo koe me ngā whika whai ako. Ka kuse ke whapoto ai whainga whakaukau koe kakai na e teui me korisko kuinsalo te ke whakapoto ai ki mea sisi. Pena e lave kolo ai
e ki family masiwa koen ia teu fefine na fai e kolesko kunsalo te ko ngai tau e nia tai veni mongo fulu tai va no fulu na teu ia si fai koen o ko mo fai ai na si pegi kolona ne mau kana ne hanga fa poto ia ko ni sio lo ke ka pa ko programa ko nia ko fa habe ko honga ia i he teu fefine e kolesko kunsalo te tau e ni te au e nau teu e si kau fefine ko kau fefine nau poto frata mai pa nau mau ma fai frata mai pa teu i nau tolu ke nau wo mo pot frata mai ko ia o ako ake mau pe ko hai fai nga tau kei e ako na aloe fini ko ni fa ni ako pe a mate aki na teu e ko kunsalo te ai fai mate aki ki fatongia o ku te fai ko ngai pa angai fai be ko ofa fonu ko ofa be kakai ofa be ke si matu ana fam ke ako e nau whanau teu i nau tolu ke kahau. Ka koe whainga mate aki, koe loto mate aki, o ngā ue, nei mau, me koresko kunsaro teu i na sefa e koe. Kai ngatai, koe whiwhini no whamili lei, e si teu ia nei whaitonunga ne tauhi no mali, mau tamai, pa mariki whanau, neo ne kai ke whulokolahe mau taimai mau tamai. Kana neanga o hake peki mau tolo whakahino hino le rea ki mau tolo mo i whakatutu nia koe e koresko kunsalo te. Pako pepe a honi. Udun beke whoke mātua ke whainga mea koe ke tā i whanau. So ke whainga tunga koe tau whanau e nau he holo hala tau wha ahau e whanau whewhine nau ahua holo ta mau e ke po uri. O koe koe mea le rea. Ka kukulau koe whainga mo i whakatutu nia koe na teu ia e whae koe ni. I koresko kunsalo te o ko lawe monua iau i ahon ko me mau inga apito ahano tu nia mono kini se whanau ko he tamai e palo vepi ke te tautol o ta vani e vale i he loto e tamasi i ka koe akau ta te ne whakamāwai e mo e vale e ko guleata motuani e programa koe ni o ko whiwhia neo na e mamahe no whata ke oi kau i tau whare a koe e kai koe ke whai ngai mea kok tutuin mai ke whai. Ma te koe tutu moi wha tutu ni ai. Koe tutuin koe korisi, po ke whai kai tau tea koe. Pena whatai pe ko whai a koe kau ako. Ka koe mea nei whai koe whai koe ni o mo wipa ko pa uinga, pena hanga teu iau ke nofo api, whai haka mo whai ngai mea koe. Ai ko uinga, ko whia he whai ngā mo ui tutu nia koe me koresko kunsaro te. Nea ko tu ke ngai tau ako mahau nau lau, nau whehi ahe. Kau tiu talahi, me kau whai ako ko nau hanga whai tu ni pau e ngai mea. Lere ki he, ka koe uinga utara noa, koe whainga mo ui koe ia. Nea ume ko maua pino ko ea ki matopa ko whiwhia iau. Nea whae na e teu i he koresko kunsalo te ke hau me whainga mo ui tu nia mo e kinisi ko ia. O whai ako no teu i ki mautolu, o lawe ki motua ko heni. Koe ne moi whakalotu ko pe koe moi mau inga tahai. Ne hau moe lotu, moe hiwahimi, moe lautohi tapu, moe lotu rilo, moe lotu whamiri. Koe hau nia ko ki whamiri au mau toki lotu o tape whiawhi, kau paupi ki mau lotu ako tope. Koe koe ngau tāno ke ai, koe a fuhia mai pe ia, ai teu whewhine koe ne whae koresko kunsalo te, ai mahu inga koe ke tu, na tu pompong ke whae lotu, ngahi mea kai, ngahi mea pe he korisi. Mau lawe mo nuai ki mau toru hen ono teu ki mau toru e si whae koe mbea ngatai ka koe whapoto i koe e koloa koe angai kusio koe ke kau teu whiwhine koe e koresko kunsalo te o kumu maua e kau whiwhine mo ui whapoto au pito si begi koloa e mau kau nau lawa ke na mo ui whapoto aia o hangai koe tala no koe ke lo koe palo vepi e ne whekau e Solomoni alu ke lo sio ke koe ke atahai ke neanga toanga ka una nga pe na tol fa no to na ke na ngai me ko to pe ko ki me si ka ni to na ke ni me ko to pe a ko to pe pe na pe he ai banga ku sio ke teu fe fine ko ne fa he kun korisko kun salat ko ya o ta kala monu pa fa ha honga ia la ke he korisi ai ngahi to fa ya ko ka tiu tala ka pure ako na na teu i ngai to fe fine ok monu ia e whanua koen ko si ngai whae ia e ahoni ko ngai kui. Pena mo e kau whiwhine pe koen i teu mea. Niko amnak pe e teu i pe hei ai whare o e tui. So nau huat ke korisi. Ai o teu i nau toke nau poto. Ua ai ke whakapere i bei nau tolo.
ko na hot ke korisi ton ke ato ai moi fa tu nia ke tu nia ki na to mo na to na tu he taimi na wo fight pu e tiuta ko hi ko me ko ngai ulnganga ia e aunga ke fonuani ke family ke siasi ke fonua ia ka ha e tau fonua e otua mo fa malo be te ko hi na korispe ko kuinsalo te tau te au ka hako mai mo moi ke te ko ke hako at mo fight to nunga ai fa e koen ko kuinsalo te hono teu e kau fine o ka ha o fine to nunga e family e siasi e fonua Jesus Christ mo famo ui amen. Ora beto mo me mai mo me a to fatu.